Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi nih sama kita, ondel-ondel yang doyan makan, teman-teman. Kali ini kita makan Oreo nih, Oreo yang lagi viral, yang harganya itu ratusan ribu loh, teman-teman. Tonton terus ya teman-teman videonya sampai selesai. Jangan lupa di like dan subscribe, dan loncengnya ditekan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajaktana wa qina adzabannar. Nyam 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 nyam. Enak banget, teman-teman. Ajib, enak. Mahal ini, teman-teman, harganya. Rasanya juga tidak membohongi mulut, teman-teman. Enak banget, teman-teman. Walaupun harganya mahal, tapi puas dimakannya, teman-teman. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Enak banget, teman-teman. Ajib, alhamdulillah, nikmat benar.